Filmovano fotografisanje slikanja slike. Naslikaj mi lepu sliku, reče Jelena. To mi se veoma dopalo. Odmah sam uzeo boje, platno i četkice. I kakvu sliku želiš? Upitao sam. Onakvu. Pokazala mi je platno starog majstora koje je, uramljeno debelim ramom, visilo na zidu. Slika je prikazivala sedog slikara kako slika svoju sliku. Počeh da skiciram sliku, zid i ram. Jelena je gledala i pričala. Kada se slika neka slika, onda neko uvek zazvoni na vratima. I stvarno, oglasilo se zvon. Onda je u sobu ušao pravi slikar. Ništa se vi ne uznemiravajte, reče on. Samo nastavite sa radom. Poslušao sam ga, a on stade iza mene i namesti platno koje je doneo. Sada ja slikam sliku na zidu, na kojoj slikar slika sliku, a pravi slikar iza mene slika na svom platnu mene i moje platno na kome je onaj naslikani slikar sa svojim platnom. Jelena počeo opet. Kada se slika, u to zazvoni ponovo. Došao nam je, ko bi rekao, nego umetnički fotograf. Milion puta se izvinjavam, reče on ljubazno. Želeo bih da napravim fotografiju slikara koji slika vas, koji slikate sliku sa slikarom koji slika svoju sliku. Samo što je fotograf namestio svoj veliki aparat, Jelena zausti. Kada se fotografišete, zazvoni, otvorimo i uđe pravi pravcati filmski snimatelj. Ako dozvolite, počeo on bez uvoda i pravdanja, snimio bih kratak film o fotografisanju slikanja slike koja prikazuje slikara što slika. Prihvati smo mi i njega, ali sada u sobi nije više bilo mesta ni za ptičicu koju fotograf obično obeća kad uslikavanja počne. Trebalo bi sliku izneti u dvorište, reče Jelena, koja je uvek imala smisla za jednostavna rješenja. Selidba poče odmah, pri čemu svi ispoljiše mnogo ljubaznosti i želje da pomognu jedni drugima. Jelena uze moje boje i platno, fotograf prihvati slikarov štafelaj, slikar je pridržavao filmsku kameru, a ja sam nosio veliki ram sa zida i fotoaparat. Samo što smo kročili u dvorište, pred kapijom se zaustavi veliki narandžasto-plavi automobil iz koga iskoči televizijska ekipa. Reditelj reče: Javili su nam da se ovde svečano slika fotografsko, filmsko crtanje slikara koji slika svoju sliku. Molim vas, nastavi on žurno, nemamo ni trenutak vremena. Budite mirni i nasmešite se ako hoćete da budete lepi u večerašnjoj emisiji. Tog dlanom od dlan slikaše nas i odoše. Samo nismo bili baš najbolje raspoređeni. U onoj brzini fotograf je dograbio četkice i platno, slikar uzeo fotoaparat, snimatelj i ja držali smo ram za sliku sa unutrašnje strane, tako da smo u stvari zamenjivali slikarevu sliku koja nam ostade u sobi. Jelena se najbolje snašla. Uzela je filmsku kameru i snimala film o radu televizijske ekipe koja snima slikanje slike. Sutradan mi kažu komšije: vidjeli smo vas na TV-u, bili ste lepi kao slika. Ono što je najvažnije, Jelena i ja nemamo više dosadnih prepodneva. Ako baš i naiđe neka kratka dosada, pustimo onaj njen film i lepo se zabavimo.